say on Casami no no one no enti kwasie danyo mrebia radio no na Adom FM NyinsenNeAwoɔ pre abono mojino radio no na Adom FM NyinsenNeAwoɔ pre 106.3 radio no na Adom FM NyinsenNeAwoɔ pre so men kran kwantuo emu won sense bebere emu yare emu amane huno ti afia man kwata maklo e NyinsenNeAwoɔ pre enu se on kasanwie no na wanya wo na no andro aboso men kran kwantuo emu won sense bebere emu yare emu amane huno ti afia man kwata maklo NyinsenNeAwoɔ pre enu se on kasanye no na wanya wo na no enti kwasie donu rebia radio no na Adom FM NyinsenNeAwoɔ pre abono mojino radio no na Adom FM NyinsenNeAwoɔ pre 106.3 radio no na Adom FM NyinsenNeAwoɔ pre Afia makwate makru ewo Adom FM 106.3 na obeyin shira Yada se papa yemu Adom akwa abado ba Adom 106.3 FM NyinsenNeAwoɔ bre and also yada mo asemo amodi kan tena se share live on Facebook Adom 106.3 ne wa woti wo fie ana woto okay mo na wotie Adom 106.3 FM NyinsenNeAwoɔ no nkomo no sere modi kan tie dada no ye me de pass obi a betie mani titru na ya na ye nsabuo ho nsam no ayesi one time yes ye 28 days and so obi akora ehunu 28 no se free him ya kira so won se akwanyema fa ho ene de ye ba beje aponu nyina de free ha mayana sponsors na se endpoint homeopathic clinic se bosumi we no de obehwe na emema ya de prostate no emmeye cancer ansa na ye de ho nkomonti no obema bia wutie mesabre wadu mpani fie so na waye bema mu ne de mesrawo ya wo ho akokọ cheke nti wo chena ne na wo twi mu nyina no kọ endpoint a wo ye adwuma bra no nye free scan no emma wo prostate ni mo problem wo ho de a e ho de na se dro na obeto anu nti ho de obechi aba scan no ye ne de o ya ma free endpoint se emra emma no so sa infections higher dwene say si a wo ho kwan endpoint se bra na onyema for endpoint was 0244 867068 0244 867068 now on the endpoint for the nkomo man ya fana hodo one more ho na Gini food and so ababa ka ho baby for waba kra na de so woni Gini food for edi and sawoso dia mefie ye de papa visa self contained na wo mo ekura ye wo nuane ahodo no nyina bi ye wo Gini sunflower cooking oil ewo ho enti se wo pe anwa ye de no aduane papa no nso odade a na ye Gini sunflower cooking oil Gini rice enso ewo ho anu nso na de pa me akura na agase my breast bi no confirm ye ba me de na me de ye ne de emu ye papa ene nso ye wo salad no mni ade na wo pe mayonnaise kakra bi de apete so no mni ade a ene ye Gini de ya na me kan fo de ama milk nso na wo pa Gini milk ene na wo hia Gini sardine so ewo ho enti eno na maka kire no se Gini de unya to wo mo product no a bibia bi wo mu ntinya fe na agase me koto we wo ha na makoto we nso de product no ye wo ni nyina so to bibia bi eka ho o pedodo etu a for 0540 108 531 0540 108 531 Gini food unya bia efie de ebe ye de shon kokra wo mo ne aboafo ebo ya chidom mende
NyinsenNeAwoɔ kwasi da nwumre bia 8 p.m. to 9 yetna say ne edi nkomo medical kadada nti nana show boy aba na azika wisdom so ewa ha chia Martha Atan so chia a wo hwe live wo Michelle Camp yeda se papa Regina Otun so ewa ha chia Regi yeda se papa Martha Arthur set nice topic yeda se Hannah Isel please good evening Michelle live yeda se papa kuja sempa furniture works and so ewa dum kumase eno no so ehwe yeda mu nyina se de mu modi kan hwe mo nhye se be ya obi nso beti bi efi se na topic na so obi a tie bi ni kwa so okobi so obi na afi wa confuse so me wo ni ankasa mini aba Dr. Seidu our public health no say midwife ewo Ghana Health Service ono ene ne ni bedi nkomo na menstrual cycle ayedi hu nkomo yi yedi kan komonten so Dr. Shine Aqua producer extra o wone emadi nkomo abusanya bia woni modie no ubu nsa sai enti enkotie de omanfo bi kan ye ne ba ye hyeda ba besua ho ade yie na wona mo a wana makokodom ye ntie bi mra Adom FM menstrual cycle no obia na de se na sitie obi wo hono ma wonim ne date ena obi wo hono so wonim ne date onim se da sei ebeba me de ende me date ereba ebe bo so me so ya na aba me de sei no etimi me fan say month bia na eba 19th but be 2 months ne asesa etimi ba 16th etimi ba 17th sana ayana ne sesa ne ye every wire si bedwan wa ne ade so as e bi aje wo fa painkiller bi na wo bewie na ne bia aje wo kakra na afi wo de wo ho menim date say neba enso ewo mu ana asesa ewo mu ana asesa sa na asesa Mimi no eba first week of every month. Achaye the second week eba. Sometimes it comes second or third. About 5 days or 4 to 5 days. Sometimes to a change or the ending of every month. So it depends the month no what I will do and then I train the next one. I call any man I say about issue. I am in menses. It could sometimes 4 days, sometimes it's 5 days, so it depends. Bi wo ho a bosome ne ya beso a obehunu san bi ebi wo ho a sisie ebi wo ha wo yam timi ya oya onifo nso mutimi ya dudu bi kura do nsakura ka onofo anokura na ya oya bi so ho nso so a be ko toilet saa yete saa wo kan bi die o sisi wo ebi so die ya ase wo me ya me ovulation 4 days period never ever 4 days and beginning kind na me sure cause na me nim say bia yare ana say bibisa but later me call check up and musi normal me starting anka sample me started 3 days until later na started say end day like day a bit chakra the 4th day and musi it's normal until sana me dey ba but first second day bleeding no me bleeding panty almost say 4 days na enough okay me date say bosome so a asome na so ya me menses no beba bi so ha na atwemensa na atwemensa na 6 days sana menses aba ewo waya say oya na osisi oya me dey na sometimes month need me fa be 1 week but na sana baba so a me pace ba you have about 2 days 3 days na you have me by 5 days and 7 days then me ba normal times so month be so we say date we time we say eba two Saturday na mba so we say bia onye ma na say minya me menses pepepe a follow date no so sometimes about 4 days sometimes about 5 days date na say about pepepe no so na ye eba okay me dey metai me menstrual cycle no pepepe me 28 days na so pay say and e bounce so 3 days sometimes 3 days sometimes 4 days sometimes 3 sometimes 4 but normally na ayana 4 days
by 3 bi so eba 3 me sha se me menstruate no first na eba 7 days and it's about 5 days and I say 4 days more 3 days. So Patricia, me menstrual flow accurate. Me yet 7 days from first day to third day ne day. Me severe menstrual cramps. The flow no so a heavy flow. I use Pampers instead of sanitary pads. But to me calculate me date say bia osomia so bia bad this date bia the following month. I can't do that until by the help of some application bia me download the or Play Store and I'm check it. Maybe beginning sawa eba city in city or no ma the menses niba in a month I mean menses regularly maybe any 5 days Median about normal and at the normal times no I do it for 5 days but dates no na is mediano me starting my menses na eba 7 days they say 4 days 3 days I am sure so Yarabia Bana first and so now it's me bredia broswa 13 days. No, I say there about 7 days. You say that about 4 days, 3 days. No. Okay, me menses it was man be menses but median 5 days instead of the 5 days. So mediano first na me wo dano and I say about 30 be a beba ba me worry no de enye sa man to be one eba ba me check it because also about the obu say we are say about 5 days ni 2 weeks time ebe san ba na ni 2 weeks time say bia o menstruate ya say bia 2 weeks eba if ni 2 weeks time bi ma ebe san akosi different month mo no ebe san ba abuso men kran kwantuo emu won sense bebere emu yare Nimu amani uno Tia fia mankwata maklo Ewa NyinsenNeAwoɔ Enu se onka sanyi no na wanya uha unanu anduro Aboso men kwantuo Emu wasense mbebere Emu yare Nimu amani uno Tia fia mankwata maklo NyinsenNeAwoɔ Enu se onka sanyi no na wanya uha unanu anduro Enti kwasiye danyo mrebia Radio Nona Adom NyinsenNeAwoɔ Apono mwachino Eno na yade aya nyom to ode ma wo no se ebono wo twede ama radio no na Adom 106.3 NyinsenNeAwoɔ ebre yakotie yenuanom ma no bi mehu se menuaba Dokas sedu na oboniti nko no osre ni ade dokia no enwumre me mo akwaba ye nua na bibia boko de me Adom ho aye papa edwuma no do kopie he eja ekosise tamale kakra dudi ode edwuma na oyo no na ona musuo so no ni ade nyame hye Ghana fo akasa ma na kasa obi a kyerɛ de omo kan ye omo nam ne kwan so ano omo nim de ekɔ Oh, fadudu na nimdieko. Nimdieko. Okay. Enti Ghana for mumra na mumeshe na fa comment ne ebra. Na ne yaba besua de ma mijemfo ase I really need education on a topic no okay. Enti eno ahun komo ne yaba bedie no. Yada se papa na Kozi Empress Okese ehwe ya wa masaman ena wo chia yada se Jo Atanso ewo doko yada se so wo hwe Ignatius Adubonsu hwe wo Somalia. Wow, very educative program yada se Priscilla Boache, very great topic today. God bless you, Mrs. Tamakloni team yada say and Markeson Joseph and so me thumbs up do a hand no Pon Charles as I say program with the Germany no share in free yada so him papa bi and so ewa ha wo share o him had no question about ye beba ho ye be year no nti ye nim komo no ne nti e bi e be you kra na question ye year no de amount anti doki menstrual cycle no ye dia me da si bebre me chia etiefo nyina na madawase wo akwanya sonkun edika ye ka se menstrual cycle nitia wakra mu ni se ensesaye a ekoso wo emma ye nipaduam enam so mayebu yensa number 1 enam so mayetukosua number 2 enam so manyinsen eba eye abode ensesaye
a dead ewo memu ma ye emma se ka se menstrual cycle boni be ka ne say a series of physiological changes ekoso woni pedua ni mu ema ye emma. Oh, okay. Sir, it is all hona one who sa series of changes we dey na say on your ba. Oh, let us say wo ba ye no sin to kakra bi ya ba wo se wo ma wani ko ho. Okay, nti enfie bɛn na oba hya se ebu ne nsa ene konwie ebreben. Normally anka I started be 12 years echo, but on say no your modern babies, social media babies, and you be crowd yet me started by 9 years, but on the average actually 12 years to 16 years dear it was started so menstrual cycle no started from 16 one as a woman said na problem it was hwe ho asem na oka by your record be sawa ha. Oh yes, there 16 years no moon and started I don't know idea. Oh enye ni nyina na yare edi kama men kan si sudua obia ni nipedua. Okay. Obia ni ebusua ofrim. Te say dey nyina ye nipa all right, but obia on a blood group. Obia we aduane a wotri. Sa pepepe na menstrual cycle no etie. Puberty yesimu a obia what time ane dey start. Enti na ye what range 12 to 16. Enti 16 e bi kra na nya yare. E delay na delay keke. Akora bi ye be wo no be nante within 1 year. Obi be nante after 1 year. Aha. Enti no pe chire kwan sha e na obi hu ade crop pot sin enti ama wo de na che ne de na che sa pepe but see it was stages menstrual cycle no you want stages stage ben exactly. Okay, enti se me di kan kai no nsesan ya ekoso woni padua ni mu na ye fa cycle ni nyina ayete se anka yetimi papa mu be 9 enti sa na cycle no etie wo free baako na wo komienu edi kan the menstruation itself. And only a fan edikan, and I said the first quarter. First one, the menstrual stage. That is emra uhumoja any. That is the first one. Then the tosumi broni be friend say follicular stage. Time a wo siesie wo ho body no enyi na beto kosua. Or prepare kosua na na say kosua ne sha asie enyini. Then that is the second stage. Now for you call the third stage, that is the ovulation itself. Emra wo tu kosua na nkasa. First one e de uhumoja ni. Second one, honam dua no ma kosua na nyini aye from ansa na etumi apiaba. Okay. Then the third stage, and yes, ada kosua na nkasa e piaba beto awodi animu. Then the last stage, luteal. And no yemra me kan say what to kosua na wie. Wo twen ahwe se nyinse bi beba na se nyinse bi ama. Na afi wasan ko start biem. And as in France, Bosome Nasu, Nafi, what's our static? As our boon Sabim. So those are the 4 stages I see. Yeah. My normal menstruation. Okay. Signs and the symptoms that say so be a bonus are normal can be anymore. Okay, so normal menstruation signs. Then remember who say me bebu mensa. And I say see me bu mensa. Obia ni de enye pe ema yenina. Obi wo hono ma metie etie fo na ye ni omo ye interview omo no obi se be won se obi wo sisi wo echi sa pepepe obi sisi be ne ya obi aya se be ne ya obi be kese prekope won se prekope wo ha se umu ayedu anase wo no fo kra emu ayedu anase wo no fo do nsa kan eye wo ya obi wo ha ne bo kra be fo no obi tumi fia ye bremremremrem tumi ye hwe obi kra de che se ontumi po ntu ne na just what the dampem obi hu be ye hikakra obi su be didi sa obi su de edu ho no mu a esi kire aduane obi an se de ne de be no obi ti be ne ya obi ani su be bri ni kakra enti until say ube steady wo ho no ube tie nsem bebre na fe why confused this wa wo steady wa body na wa hwe se obi okra se bi na ne ko adoso ne be ma be hia obo ni be ka se ne libido ko ha yes obebu ne nsa no it's because of hormonal changes koso no woni pedua me na be kire kwan a wo de be fa so obi benya severe diarrhea asa ne yem be hwie sa on pedua ne obi so be didi nti sa no etie obi ani kwan ane de fa so a no obi won so so ne kon be do this entwam bibia no e man ye hormones idi it is any yaka science kire de enye nso wo ho nti e wo se ho na fast me ko hospital ye dey de enye wo ho like o menses utumu say
ene ma bi kosa nya normal nti wo say no me ko hospital obi ho no ma obi ka say oblidia o use pampers eno sa na wo say ohwe ho asem na wo ka because obi betimi bleedia ma se bi nani so kra bri no ama na fenti nti eno no de wo say ko hospital and also obi of fit too much why emre too much on to me nya she ntempa na wo say ko ena yawo ni bi so ho no ma ayase yawo ni sisi yare yawo no ebi wo ho eye severe say of the normal painkillers cry enye ye and also no e was say ohwe ho asem e betimi aba say enye emoja na eba keke normally emoja na eba no ana say wonsa na wubu no e te say de wasi niema na wuchi matade animu ama nsuo na frim sa na awode ne ye o mia ne ho say de be ya emoja bi ewo mu bia ebe piaba enti say wo ya wo no ebro sododo a e was say ukoma ye hwe say e dey ntina Emma ya on the bruso sa. NyinsenNeAwoɔ na wutie wa Adom 106.3 FM. Ginny Foods. Adaroma na yadi dwumadie ibro no endpoint homeopathic clinic na Ginny Foods ayeka ho asɛm yi. Ye wo no ye wo ahodo ni nyina bi Ginny sunflower cooking oil wo ho. Ginny rice, Ginny mayonnaise na fe, Ginny milk, Ginny sardines. Ni nyina ntino unya wramu na wo so Ginny ademu dia. Na say Ginny no ho ne ma bia bi wom say ye mo na wo pe say ye anwa say ye ne tin fish na wo pe say ye milk ni nyina no Ginny food for e wo ni nyina bi e bi enene da edi kan a wo tie nti wo pe no dodo tu e de akọ store fi say what say din what say nkofo demand o customers na hwehwe Mr. number ni 0540 108 531 0540-108-531. Now open the door to now so akoton Ginny food nnuane ya mabobo so nyina bie wonya bi Ginny mefie ye de endpoint homeopathic clinic say wo mo yare bia di na mom se wotin kapa se nipadua ni mu akwa no ayemre de a nyankopon ya Adom na de pa bi chinye afi juada de kosi ne memenda nwumre anopa no nso de kosi nwumre no nso de endpoint ye adwuma. The straw in take advantage here, Dr. DSC was said, or ye free scanning the mamma ne memano, the uncle check. If you say, be on ma, on yanko obey you, Susikano, and he said, check in what fun a quack, what fun who Casabraba check here fast. At the patching ye, young cohony and queer such a cano. Ye him, maybe I will be with you, dear, what dear. Now, say, I feel, oh, Baba, no more to and go bet you. But free scanning near identity in fear whom shim. Endpoint was 0244-867068. Yane Dr. Sedu Public Health was a midwife for Ghana Health Service na nyumrei ye di enkomo to say menstrual cycle e ho komo e wo NyinsenNeAwoɔ wa kire ye mu a de en aba bedru ha sei ya ye hunu ubu nsa de dan so ma hunu say ye normal ubu nsa de dan so ma hunu say we de enye normal nti wo say ye hospital ni nyina no wa kire ya kire ye mfie a wudi a ubu nsa ene bra wudi ebewie antidoki ma yento aso na yenhwe oba yensabuo no minim so the calendar ba ya boa yempa na kire so obi bu ne nsa sa 28 days na dey 28 days ade kire go ya tia okay so ye kase ye cycle cycle bia na se kosua bia de bia etwa ne ho bia e wo be bia hyase any be bia ekowie enti eno ne ka ne se wo cycle now oba bia ne de normally ye wo average eye 28 days enti so obi ka se bosume we me menses ama mecha ama yakoti ase se enya bosume pepepe won se ye bosume na ye wo no ye wo bosume bi ha 30 days ena aduasa ana se aduasa baako enya ne sa ene ye de check ye menstrual cycle no averagely 28 days bia no obi bebu ne nsa majority of ma 28 days but ye wo bi wo hono mo a 21 obi de etimi ye 35 enti until se ube study ho no me twa no sabe o ka 28 days and you be dey be 31 and say 35 days dia na we dey calculate sa no okay enti ye ba ho no enti na wo say wo hwe wo ho me fa ne say wo sha ase na wo 12 years and I start bu unsa e bia wo refi sa ne mani na etwam yen kai enti yen sha ase ene date well, Mammy found and Shasia Bia last month. Okay.
Ebia ubo nsabe 20 menfa ne say bia 21 21st. 21st. Maybe a stop it 27th. Okay. And see, your fan say last month was August. Obi menstruate 21st, me boy. And 21st, and Oshasi. Okay. That is day 1. 21st no day 1 day 1 into 20 me fan say was cycle 28 days and only day 1 we are 21 days or 35 days or whichever days and only first day into August 21st August wo busume no e wona do saying 31 days 31 okay good into you started August menstruate how many days till 27th no 27th you menstruate 7 days me boy okay into first day 21st 1 day 22nd day 2 23rd day 3 24th day 4 25th day 5 26th 6 then 27th day 7 and no you bleeding face no we bleed area okay. That is the menstrual phase. We say you can say only the eddy kind. The menstrual phase. Inti ya wase obebi ya anya shekra no wo calendar. Natural trust date we fato ho. And na be mo hu so we 28 or so we 21 or so 35 or whichever days. Okay. Now mature aba be 27th. Mabu me nseri. Okay. Me train. Inti 28th. 1 2 3 4 days. Aba beka ho. What say started 21st. What say calculate 4 days aka ho. For ye kwa nim say ye kan ko. Ye kan ya akwa see the next time ye be hu moja bi. Okay. 21st. Day 1. Sir. 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th. 7 days. Okay. Na me the full stop e si ho. And I me the mark bi ato ho e kire say mabu mi nseri. Now you see the next you now call the next month. August nya end day. You were 4 days more. Into 1 2 3 4. 4 days in this one. August end day. Then you start September. September will move how many days? 30 days. Into 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 September na ye kan come into what kind ye dey kan start ye dey 21st August and ye 7 free mu na ebu ye nsawie ye and ye benya 8 28 na say 8 days no 8 ni benya 27th na 7 days and ye burie ye the 28th no 8 days into 8 9 10 11 12 13 14 days e could see 3rd September around that time no obesan possible so beto kosua okay who say you can say so bu nse ria and na di akire no who siesie ho ahwe say wo beto kosua ana normally kosua to one esi 14th day ya sha say 21st so we bu nsa 3 days 3 days ne so na moja ni jaya wo de kwaso ana count ko okay it would your count quite till say we be see who the next emoja but the next emoja me fan say the next month September about 20th what the mark be see 20th no na just say 19 na be kan see the day before the next bleeding menim say what ma say ya to was me yeah to was omo questions na baba ntino ma men science so bi you menstruate 21st of August okay and you bleeding for 7 days 7 days ne so ye na ye the mark si bebia ye nya 7 no pepepe and you started and you count ko day 1 ne started 21st no men twice 1 men san sha say kan 1 2 3 twice okay say 3 days now menstruate ya 3 days ni cha twice 4 5 6 7 sa kopim say e be do 14 around 14 average okay obi wo hono mo a ne kosua to no e be to be 12 13 14 and I say 15 16th normally because we need that potin akosua ni be pie ni ntino ma hom re kakra until 2 days before or 2 days after the 14th day. Now I say at least one month some space. Within that time, would the agra NyinsenNeAwoɔ betumi aba. Then
what was na wo kan ko it wo be kan akopem say wo be say hu moja biem enti se moja na e be san ba na se me hu ni 20th what's the first one 21st so the next one 20th nature say 19th the day before the next bleeding no e ho na me cycle ending it's enough you work a kind the number of days nature say na how many days e bia na 28 e bia na 30 and na 32 35 whichever short e bia me menstruate here the next one e di bia this number of days answer eba okay now yemfa 1 month per ehu sadie we what the 1 month per ya ebefu ani so nti ma ho at least 3 to 6 months okay nti every month obekan sa kopem say obeye very certain say okay menya 28 na to aso be 3 times and 4 times and I say menya 21 because you was short cycle and you was long cycle and you was average okay it's you. Okay. Now, yakanya babedu 20th. Yes, I bleed biem. Into 20th now you say humoja no. Ni asa started 1. Okay. Ni asa yakanya ebia this time round about 5 days. Into ebesa mark sa 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th. 5 days ejai. Yan jai ni atwa so 6, 7, 8, 9. Sa ube kan sa. Ena eye en sa ye bi wo hono mo ebe bon ka ye say. Wo tukosua. Okay. Nti eno na be mu wehu number 1 bia wayase bia benkum kwa na se nifa kwa because baby ye to kosua ni free no emienu ba ko nifa ba ko benkum obi wa ni de emienu ni nya timi tubom ti na obi timi wo ntafo ba ne be ma aha ana se e fa ba ko ne beba nti se wo sansa ye ya e na se wo to kosua nso a wo timi ye hye wo ko timi do so ne be ma be hia ana wo ko timi do aduane esi kire aduane ono futim nti sa science we no e be kire wo se around this time wo to kosua ana se e bia kra wasinsuo na eba no esesa e ye troka kakra te se enkruma ha colorless obi ka say color bi ani te say ensuo ni color ha ti say na ma we nyina ma hu say me tu kosua dia na che say around this time e bia 14th and as a 12 day no me tu kosua na fe wasa to aso kan sa enti ne kan ne die say one try okay enti me say su biem yes started I guess e ho na ya na ye enkrofo problem kese pa but se anu so wasa kire me hu say enye bosome ba akopɛ na adu be hu debi o ma hu be 6 months ma hu be 6 months per calendar to hu but se see akra na ye wo applications bebre online a obetimi akọ download bi eno abekan ya eno no de obeya ni say bosome ne so ya dana hu moja na apɛ no akọ click on that date no we jani ho ono abekan ya ma enti ubun se ria e da ebe jai no no asa abo sa date na shem no we jai afebo so no abetro ni nyina ma say ene e your menstrual phase at this time we ovulate obetimi a project am the next expected menstruation na no ye easy am that one na ye kan kwa ye hura de besie tambe na any kwanse woni be ma be hia because any family planning ne ho nsem bebre nti no huma yo ma den so o monye kura ono so o pese otete na wontem on power do no mo sa so natural one say o kire no hunu di anko be ye wo say ye kan kwa nti tambe na danger and I time na save within sa we 28 we 35 woni eno so enti ye wo natural family planning and one ye and one matter how na say sa pepepe enti no say me kind say wo calculate wo menstrual cycle no wo bu nsa ene edi 7 days 7 days no between 7 days to the 14th day no wo 7 days pe ena makase unim edapoti a obetu kosua nti no ma ho at least extra one be 2 or 3 days be before and after enti se wo obi a me fa ne se wo menstrual cycle no wo menstruation 7 days a wo say nipa no wo free period short because already with the 7 days bleeding and within the next 14 days to 7 days no when you 14 no and also no 7 days already ye be dike abeti to a frame enti say nipa no 5 days into bun say wie and na obi a 7 days bleeding period about 5 days free period
ansa na wakoto kosua obi a what is 4 days 3 days bleeding no ono wo more days sa pepepe it is a one trocho date na nto kwa eyedin ene we no so ye ni hafo na yo uti abonde a waso be hye also pay attention and tisa ubewie bebu akam no aka me calculation na mama na nkyere mi ye ni ade okay na ye say yensa buo mu honom no within yensa buo mu ho kono ano ye sa wo safe after ye bu yensa wie ye wo extra 7 days bi nso wo ho ansa na kosuato na ba it is that time no na wo free period kakra exactly enti wo de wo ye long period 7 days for ne de wo be 5 days 4 days bi say ye calculate ye jabi to akire in case of emergency but wo ye 4 days no mo de omo extra kakra but nyina so wo extra 2 bi also jato ho in case of emergency say be fa woni so wo calculation no a wo within no mo exactly NyinsenNeAwoɔ and me pa cho me fa we so after say what to kosua no so awie no me fa ansɛ me ovulate on the 14th and as a 15th of September 16 17 18 so 3 days ni nyina no dangerous because kosua ne ba odi enamienu miensa bi ansa na wasɛe enti ho no so no wodi agora Nyinsen betumi aba enti sɛ saa 3-4 days ni twam wie a wo sa wo another best 7-10 days bi ansa na another wasa bleed bi calculations enipa hu ni ye dia ye be enjoy ne ma ye wo flip chart anka ye proper calculation no ka be bo ma usen krofo makansa no mni ade tell it you result no mni ade nyina so good delivery ye da se papa sa so wo share na August Mboa was in all no so ho medofo pa Linda wo Ringway Central Gospel Church Assemblies of God ono so tie meda se papa obapa ya me share Mr. Omumra Facebook me share we are commenting na fe one like ohima papa bi beautiful show tonight sis but my problem is my menstrual flow has reduced from 7 days to 4 days please is it normal? I'm say wuni nkwade ye se sote ani ansa na na mdiama unya ne sada enti well but ebia ya beji se wo bibi eye a wo kire ye wo age no so na ebetimi ehunu because obi ana ebia onyina ne de sote obi ha na condition before still young for say good evening auntie ya jo so ba pass on so ajebre na wo shebie odo Emmanuel sorry wo de enmi ntimi mie e wo ha ba mo de abanera se papa mo nko so share or like na or commenting so na fe yakoyanim antino ki mami ntie we they say you do he okay so ye hu baby a ye betumi calculate akodu e na maka no ma homre nya time ma body because obi ohono mo a ne de te said obi ka se ne de na eba 7 days I track of 4 days inti se one ma ho be 6 months na ye kana emwa enti bi bisa se ede nti na ma ni track of 4 days no e bia na ensakraye bi aba wadidie mu ensakraye bi aba wadwuma mu e bi kra na wo dwen etimi man sesaye ni nyina aba enti eno no na wo se wo di show tim na ma ho mre se may calculate for the next 6 months enti say this month about 3 days the next month about 4 days ni nyina wo church sa date na wo kenkan kono wo be hu differences na ba bosumi bia ni mu eno na be boa mu hu cycle ne properly na wanya ho ntiase ye pa okay Sanya asam no so stress akra kire wa it me affect wo next month wo menstrual cycle no sana pa I see Nyinsen ahoga e wo suhum ena ono so hwe ye da se papa ye ni abrisuan de no hwe ayi azanfo no so abetu agum wa ha sei mamu feed o kekan sem wa ha no onye papa ye hua NyinsenNeAwoɔ Adom Faustina chia ye osnani agi show no ho ye da se Esther Forsen well done keep it up ye da se Atanga Bernard say wo shine live wo kuntina say wo bosomtwe o chia ye is very fantastic day. Greetings to Francis J. Bell CEO or Bosomtwe Bank. Yada se papa and afe akwanansa jima MC or Kumasi Asokwa more fire. Atanga Bernard Asadia by no one was Adia by Mame Arana Edi say good evening. What is the name of the words? Apple app no or app didn't or yes our calculation no. Okay, Faustina young phone so Antinez. I don't have dates sometimes 29 days 30 days 35 days 42 days but
I'm taking medication. Is it normal? But you be normal better. So I didn't diaba nyanta chiwa che 8 year or hima papa bi say please I'm 27 years ahanti or hima usha na we free 7 days akọ 4 days no. But I say the okay no stress ni a bit me so normal. Okay. A bit me very normal bibia ha. But first of all, you to me conclude e wa ha. Okay. Say ehwe na ha wa. And I say etiba 7 days no. Emoja dodo na eba no asesa na. Emoja ne color eba no asesa na. And I say bia yaw na na ete atwie no asesa na. E wo say wo hwe sa na ma we nyina. But say bibia nsesa ye na bleeding days no na atiaba 4 days. It can be very normal. But ne papa mu pa go and see a doctor. Because no being show you now midwife or examine now if you on confirm say problem be any. Now for DNA. I don't have dates sometimes 29 days 30 days I want to maintain say papa but what's the patch na say so e be an cycle no e be 29 and I say 40 whatever 30 days 35 days 42 days normal also no madro kra onom dey draw nti ebeya onko hospital na yen hwe no ehwe se ede na ma ne basa ye woni ma bubenim se bibi ti se fibroid started say a develop here oba to me bleedy obi one more say bosume ba ko menya me menses impre no ana say eba bebre fibroid bet me diaba yare ahodo bi bet me diaba even cry obi ho no mo yare ko hospital me yama na dro bi a edro ni side effects e bet me diaba the family planning methods and no na yede family planning e bi bet me ama we bleedy abroso enti until say obi be examine won ye hu and I mean can see to me nka say no nti no me ye family planning the same family planning ya ye ka ho asemi yet me the correct menstrual cycle no obi want men's na be ye the same family planning na ye de be ma na a correct na ma na fe esisu pepepe enti no bomodia ko hospital and no midwife and our nurse enkodi nkomo ye wo homa mo abribia 24/7 no me bia phone lines na nkomo no ye de no na mre no ekọ ebia na wo de bi pa hye ba bia wonya wo be frɛ 0302 216561 0302216562 na menstrual cycle the hun koma yedie mi musa wasam na wo so betimi aba na fei mame nurse wa ha o moye na yana problem ne doso obi o hono ma o say me ye calculation ni nyina so manyem but me pese hono say see before you be your first scholar no kra no obi o hono ma ye kan o se ni nyina calendar no bibia da ho so still na wanyem ba waka bibi se esi eja extra 2 bi sa e wo chiri eno ne betimi aboa ye nti eno no ye ne sa eno so ebetimi aboa ye yie enti we nyina mu no abrebe no ba ebe dru ni menopause ye be danka enkai no menopause ti mi start kra 50 60 40 but enne a sign eniema bebra asesa oya brabom ye didie mu enura ye no wo hwe enne ema eniema bebre ne ye me refiade ba ako itafia ema minim de ye gin wo wiase enura hodo a ye pese ya seche enura hodo a ye no pese ye body no esesa eye fefefe okay bebre na my menstrual cycle esesa wow ma yonkwa homa no so yenya first call okay odo me mo adwo do ba NyinsenNeAwoɔ so era se be me na mami ntie we so disasa na sa why the pilot na wo kafro free bi online no nyina ye papa pacha wasam no so ehu hia me pa okay mami for wa homa no so odo me mo adwo do ba NyinsenNeAwoɔ so Bacha me so bacha good evening ejo so mami yentie o low radio no my kakra e pacha bacha mami ntie o bacha na first na me ye 7 days so but me koye family planning kakra intenu je ma me menstrual we no e be fine the same ye for 3 days and at 3 days ni crown no me said I'm bleedy bebre into number some person me bisa say ebia
menya we di kakra na yo mame ne so hanti obeyi ano de ama wa yekoso atie yeda se papa ofofro nso ahoma no so odo me mojo do ba NyinsenNeAwoɔ so obewo afa oba me da se entie o good evening ejo so mame Pacho, the next is going started now 28 days. But you see, a swat, it do over 25, it do 26, it do occur to neighbor 24. In person who said, a problem and I say you're not man. Okay, now unfie no kwa ni mo kakra. More 35 years. Uni problem. Ti mame ne so obeyi normal. Me da se. Ofofro nso ahoma no so odo me mojo do ba NyinsenNeAwoɔ so. Obewa fa. Meda se yentie we. But show me about 3 days, 4 days nature. And a date in so so mommy. Send never first the next month maybe about 25, 26. Until the time necessary normal. Okay. Amene so obeyi ano de ama. Meda se papa ko so atie. Ofofro so ahoma no so. Odo me mojo do ba NyinsenNeAwoɔ so. Okay, mame hwe na menya ofofro. Okay. Odo me mo do ba NyinsenNeAwoɔ so. But what for ba? Me da se so no mintie we. I pacho. But me say do o on ya ni to lori to no attention. Sam ano yare ana say dey. Oba no wo ye no, wa nya ne period mpo na osanye me. Okay, mama na so ho be yi ano no apɛ ho. Ara sa to me nsa. Wa ye sa ma wa wo me nsa. Oye ne pilolo first no. Mo NyinsenNeAwoɔ no. Wa nye to de bia awo me nsa. Onya ni period ba ko no. Wa nya bia mu nso wa wo me nsa wa mu ne nsa da. Akwani nya 2 years mo na wa nya ni period no wa sa NyinsenNeAwoɔ. Wa wo me nsa. Mo wo me nsa wie period na sa ba. Okay, mama na so obebo a why nti koso ati. Me da see. Bye. Ofofro nso oso. Odo me mo ajodo ba NyinsenNeAwoɔ so. Hello, mommy. Hello. Yes. Hello. If I told me to Beyonce nya someone kesi. Yo, odo me tie we. The busha doctor say, "Me no so say eba, after about 3 days later. I next month so now about 5 days. And that's my now about 12 days. And then say normal. Me fa you. Beyonce be here no the amount me da se papa. Okay, another caller also. Odo me mo ajodo ba NyinsenNeAwoɔ so. That was from what Me da se. Mami tie we. Me so this month me menses near 28 days. Me menses 5 days. And the HI on the 6th. On the 7th, I am back as brown. Okay. And happy with that. Okay, Mate. Mama is be ya no one say. Okay, Mr. Wante. Yan fa last caller. Odo me mo ajodo ba NyinsenNeAwoɔ so. Pacho Mr. Joe, so your friend Emmanuel Mami kaza fike cool. You odo mami tie o. Pacho me dear me mawu last year September. That's a breastfeed, you know. Now, me menstruate here, me person is it normal? And I say, baby, okay. Me that's my minute so have ya no. Me that's papa ko so etie. Yen fa course no. There's a course no ba na eba. But doctor yen try ni intro almost ho. Yen fa last caller. Nti sa anu ye no. But me say almost cry ya the same. Odo me mo ajodo ba NyinsenNeAwoɔ so. Oba wa fa. That's be me na mpacho mintie o. Me pacho. There is media no. The person use natural one to find the family plan. But we really this is about expenses. Ne menses ne sesa. Month ya sesa. Emba no dey any problem. Dey here say calculation na calculation o ti ase e, ono so ti ase e dey. On one about me na be person na asemo na ma me na chance ya na wo follow ye dey. Na me miss you na be do. Ene wo anti o. We try to do more another.
Would you Facebook? Adom 106.3. Yo, into what corner share. Now, what's a 1 hour tea? And yet, then cry. Why? No, ban also on yan and how say. Eh? I was on the only Professor will be no more. Your phone, but 2 years on the limit about 2 years in the bar and the other count. To our pebbles and I come. Monsieur, for now, the count. I some ebeye. Into the okay Facebook one more. Adom 106.3. Your Kosha NyinsenNeAwoɔ na fe wo atie na fe krokro no kakra ma me why na no anya adwene da ba yemu ma ho of too much nti say oje mo go ai to dey consider na man ba ko ka ho say na 5 oh you say mo e mo di ampo na so ba wan yesterday also be wo no de oya do be se wani o nti mo ani na ho ye koye we do class in wa guy on so onye many abere pa what can dey no waka ne yesterday mum ko sua de na fa ebe nyame be ye nti eda se koso atie ma me papa me da se me yemfa course ni si ha na nti doki mo aye enyi ano ma me mpache ye ntie we da se bebre ne etie fo nso ye da mo ase ni mo amafre nyina em say questions ni bebre na ya similar o bebre de 7 days atiaba 3 atiaba 4 edi kan say na bleeding no etie ayete say ensu a eguade mu egu toam na wo hwe ne kakra obi beto ne bu no hwe kitoa bi no de asi wo de next day no asa hwe kitoa bi no de asi wo no asa hwe kakra obi so fa ya obi hwe ni nyina da krope na asa enti first of all na bleeding no eba dodo sen na we use pad dodo sen within a day kala ne te sen se sa ne ma we nyina ensesa ya emma how bebre emmefa we hu mefa adwendwen ena de to so biem no wonyi no na nipadua no esesa de to so biem ebi onsese wa hwe nso a otimi tu kwan ko baabi na prekope we uyamatim otimi nkoja wonan because honam na hu se oni baabi a owo otimi kokrom na jonso de enka o se kona ko jonso da but the moment how be do fie pe ube hu se honam na hu se afede wadu jonso kura we maka ho wadu baabi a afede oja ne ho a ebe yie enti no mema ne nya wadwendwen bebre se 3 days anase se de hia ne se emre ne so a wabu nsa emoja na ba ya wo ne nya too much ena eba enyin toantoa se eba na se eyin toantoa normal bleeding eyin toantoa e wo se wo hwe ho asem na wo ka enti mayam worry bebre about the number of days because nipadua ne nyini enema bebre esesa edwuma bia na nka wuso a wutimi ye se wu nyini no wa ho ode ne esoti untumi nye ana se bi kra na wo fa aduro bi ama nipadua no asesa enti mema yam worry bebre na obi nso se wawo onyi ombu ne nsa enso wawo wachire ye dike yakasa yeka say ye were phases of the menstrual cycle ye were menstrual phase ye moja ye were follicular yes ye ho atokosua and ye were ovulation ankasa obi muninsa enso atokosua enti no se wo munsa enkyere se wo ntokosua eno ne ma empen bebre minimo obi a watimi awo bosome miensa wanyem ne banachi because on hu moja ni ntino na dwe ne se oye free enti se wanyem wawo unyem bunsa enkyere se ni senti mimma bede mehunu Nankopon ne ma na wo ye ne to da bia bi wo ho ma wo ntia se da enti na wo se wo study your body e bia wonyem wonsa but all of a sudden wo so no fumu ayedru wasensuo na eba no e ma bebre ye study ye ho ye nim ye ho kra ye ma ye no eye abonte ye siesie Uko jare where you pants. I was a wash pants ni mana se panty line na cry was a wush mushe. Oh, and it is saying, yes, I was a catch or say bibi was one am any. And now a ye bibi to say a catwa. And I say a true same kuma. I was a catcher or say bibi was one pedri and funny a matra bebresa. Okay. Ye knew about last colleague. Nidi say no so hard but se se ade ntimi nkyire mu biem de na yire pe bi ono so pese o mu twasoi omontena se no mu ni nkomo sabarefo me nya sure say no de ye betimi amomo solution wa ha nti won de ko Facebook ade wo kyire ye mu no so no o pe calculation no no wono aye
na no oba no ado bebu ni sakra onya wo waka so benyim ne de bra no onye steady e na je so hye condom ntisa me ni say yentumi nya advert ma obi abata bi mu bisa say app no yes nti app ben yeah different ones be bring the same thing e be the flow flow and I say period tracker yes we call Google Play Store app Play ni na flow no your flow na keke FLO and yeah and I say what type period tracker you will see different apps and ni na so you correct correct ni na you all say artificial intelligence efidie ene ya ne de asi ho enti information a wo de be shame no ene be ma feedback enti say dani do ene ma menstruate but me refi man kobo anhye na me kobo wrong data ono so be calculating wa ma wrong dates enti ati say de nkawa na wo tena say atrotro na dana moja ne be hyase na pepepe e wo so kobo date ni shame obebi sa e bi kra ho no ma o ma alert e bi aka 3 days na bleeding aba aka 4 days aka 2 days into a buy and no about date na shame we bleed 3 days 4 days 5 days 7 days baby a bedroom be a best be a see ya pe no I say bisa ha mama musa we on say wo bu nsa no a wo bu awie no wo bu nsa wie ba akire mojasufin kakra bi ba ho nya yen calculating kan ni na ka ho sir yes it teacher say baby I'll best stop it make date na calendar na wo me use app no nti baby a wo hu hwe say brown wo white what no ho na bo ashem ho na say sa pepe we safe yes okay obet show and na kra wo be ovulate ni na app ne be calculate ya ma but I was say once wo de wa adwen edi akire because FDA but very very good I see most of them are very good e be boa oh ha no ma prompt be ba o ya me download bi no ma na period tracker me be ma shine da bi sha me fa ma no eso mo bo mo ho bon ni je ko eso obi abo no ho ban warefo na wo so mo ye aha na ne de hin ni hwe de mako download the same hwe shine pro no ho abehwe oya akura bone it is same entiam say ya de amam flow and afa period tracker ne mfa ahodo bebre wo yehwe ma ne nse so obi abo no ho ban na adoso dodo enti we kura ayi papa ye ofre ye ya wo sun ya ne yire be fo so na ma na anyim mesra sechi we no na wo abo oba no monitor no nya sa waka so obenyim ne de obenyim pe nti unya we na wo ho ano abodi ahyem anti do ke fancy ha nyu if your last one and pay bebre Ghana hani wiase nyina ye board de rose ye wo a ye ma ye mane no fo bosumi nsia ensuo nka ho aduane nka ho hwe nka ho I friend exclusive breastfeeding eno na wo ye no exclusive breastfeeding na wo ma kra ne no fo nko ano it me twu men's kwa chiri enti within the first 6 months oba wawo na woman no for ensuo nka hye nka ho na woman no for ne nko ano eno kra timi ma menses any ovulation no ekọ akire eboa ma your family planning esesa menstrual cycle no ba wanye ne ye dia waso be wanye ne ye na wo ma se wa makakra anajo no wada no we yiwani ende obebu afa so be hye ye da se papa gini food for ye da o ma se papa misro Yankope one more sunflower cooking oil, they be Ginny rice, Ginny mayonnaise, Ginny milk, Ginny sardines. Na yanwe ahudoni nyina one more be dodo no na wo part 0540108531 0540108531 Ginny me fie de endpoint homeopathic clinic ya do ma se papa yanko hwe apomudin na de ye di hu nkomo ekura wo problem amesro Fred Doctor was 0244 867068 0244867068 ya da mo share yase odo comment ba ya nyame nhrawo bidi afia amankwa tamaklo Dr. Shine and the producer Jeko and the entum live or Facebook ya da sister Doka Sedu public health midwife as free Ghana health service that's an enkwani ahoden e wo ho a e be hia na fe the topic for aba ade panchien. If what you're looking for is quality